Uba John F. Karshing haringkat ke Jingdon Bentalang u Dr. Bodi Esrani hakasngi Pyllait kilayo ban pelat paidbah ya ke kot ke bakilaya tho ban lumthop ya ki jingja shapang ka hima Khasi ya ke bala jer kerteng ya kini ke kot. The Khasi states a brief historical timeline 1771 to 2017 ha Shillong College Shillong. Baikren hakani ke sngi uba John ula ong bakini ke jinglung thop ya kini ki jingja kalong bakilong din kinyo ya ke jingtem bapaka ke ke bakum ki hima Khasi ki layat lingba hakine ki arspa saupun riutli ki snem bala len ulayr thuru baki tarik baki jingja ki bala kadau hakane ke kot ki long ki badon ki kot ki sla ki basakhi baki ke bakila tho ke dei ke jing shisha uba John ula ong bakini ke jingpin mi ekane ke kot ke long ru shibenta ban ïarap omtang ki Khasi ki bakwa ban yo jingtem shapang ka menor jang ka hima Khasi hindre ban pensngol thoru khamtam iki officer sarkar namar ki babun ki badei jang ka sarkar pedeng ki batrei ha ka jela kimpe phang satya shapang ki babun ki mat kata ke baki hab ban yakindu man ka sngi da ka ba ainuk sa kumi ki siem ki hima ki rat bat ki ri rat bat ki we ki ba ha ki we ki dostor kim don satya Chushu lay thu bakani ka jingtho ka long ban ïarap iki babun ki bakwa ban ti bnya shapang ka paket jang ki hima Khasi uba John ulay thu ru banakalyang jang ki arngut kila dep ban pelat ya ka we ka kot ka ba omduna ya ka sans pasla ka ba kila ban yo pule klemdon kam siu lingba ki mobile phone na ki internet ya ka ba la tip kerteng kum the Federation of Khasi States Epistemology and Politics so that it helps them to understand the policy makers, be it at the center, at the state, given that all the challenges that we are debating right now. I think this book will in a way contribute to help them to figure out where we are. And last but not least, really I'd like to once again thank Dr. Media Kakot, Federation of Khasi States, history, epistemology and politics. Babun kira kuman kira but ki start kot kira kala page kala puli kala phone ini nomor kata kakot kala bon sla kala jan kubas sanspa pam islam nila lun ni juto tak buat kani kakot ka bangila penlait ningkong hawarja ka kendai kedai ke ba kepala ïarap kepala pynbeit sakakot kebakam duna ki kabaduna slan bat kaban ai nama kila ini bah kakot benkong la bon bah ki tarik de katu kakot Federation of Khasi States kabang thoru kadai kabang nila simya ka history hadin ka jingya lynti bo nadu hadnyo spa nyu kuwei hadu arspa arja di ngamla kanda Pyllait yai Professor Bodi Esrani di Professor hapo tis Mumbai ibal awan shanga ban ïarap ban le yaka PhD di bakin tip ki paidbah juga dikasih ba nila donu start kot Professor Bodi Esrani ibal pendep yaka PhD haka Federation of Khasi States di lawan peluk por pada keba arlai Islam belum kikot Islam pandai pada hari kata dengan penwandur dikata ka thesis jui ila ong yang ba ni don kamban lumi ni kikot tapi ni ki jingtip tu fi pada betul de ngahapa nak play ya kayim tu teman nak yang khun juga atau khun cendang juga ki la perborengan ki ba kakap ko Pyllait la da ka ke ba pitip nomor kir ki yui mo na por ki wan ba ki bor sokan ni bor teng na bor district council teng na bor ministry of home affairs kilaju wan pan kot pan sla na ba na hapan batai ke ni ke tai ya ka history ke jinglong jingman juga Khasi States di mo na hapan ai beli hun kila perborengan ba de le ni mo bila pensiluringan pensiluringan berlek ni te kata kala pelong hit bat sa kata jing wer jing Professor Rani nga bang adeban mo persamaan thoi gini kuptang ela shimi garai bangin thoi kata bila pumi itu kakot kebenkong
kabalong kaba ai kaba lapla yu paidbah mo online tidak kita po Google Federation Khasi ini gitu kot kabangia pynbeit baka tribal tribal intellectual collective kadang mereka India mo kadang mereka konbon kabangan kalau kot kadang konbon juga tribal leaders kiba talk ya ke history juga jadi di rulo di ni senyap ni kata kot ha kata konbon buat kunta kadang belum available free ya bakwa puli bakwa option ni kan yolat pension nama kawan sekolah lockdown no dah pedang ke cingwan kalau lockdown ki wan ki jimpuli bobon keleng ke pertai ki kwa susu ke jing ko ke bakam lekot buat kumta kan ni ka kot ke mentasi ke ba aya ki tarik arspa saupun rius nam nadu khatniau nyukoi hadu arajar khatniau arspa saupun rius nam nila persyang berpenwandur mo kalong in a chronological order pynbeit ini ditarik mo ayat serially tika suk kemut kini ki scholars ki student ki motho ki history juga jadi beriu hang ni la tho be tik ha ko bidei ba ki jingja ki jingya lynti juga ki Khasi states na so ban ong ba nimpa la ban yo lut bar mo namar nothing is perfect kamdon gadu no ban ong kepala biang lut nama kita don ki ba niru mo isu ke ka bangila ban bat te ngamla ru ban klamra penpa ko jing ai khmih mo ya ban kanmau ya elite Gilbert Chulai na long ru former CM juga district council United Khasi and jadi district council but la long way reu rong ba juga ja reu belalum ki kwat i bobon but nga kanmau ha ta kapor bang ara ya tu kam ban i te bang let ngalalong kumui khna school ha kamat ju i ban lit ban suthu kanika jing juki Khasi states kumta ngi kala pelong ya ban ya chinik serum ban kerani gani bar mutasi nga ai khmih ni wan khanang hapo ni pynbeit khanang hangni hapo Shillong College ai khmih principal di Dr. E Kharmo ba khamtam i head of department i Dr. A Nongri ki pala menjur ki pala pa ko jing kmen ban pynbeit ban pelong ya ni program hakaniksi nakadaw pa kani kalong historical kalong ru halor ki jing shisha ki bang pen sei hangni pat kalong ka jimentoy ya ki khna ki bapuli ki ban le research no ki kani shin benta kalong ka kot ka bakham lengkot zara ki kwa ban lich kanu no ka tarik hini tarik de ki kwa ki jing batai bakham punya ki la pat ban lich ka te ka chakro ko kot ka ba nungkong ka bakham reban te ngindang penkre sakakot ke balai ta ke bangin sa pynbeit namar mo mla ban pynbeit lut ha wei ke jaka kidon ki ong ari ba chon beli kembu kidur ngila yo ki jing ketho di brio kidon ki bokon tho ki ong ba kan ka kot kalong siliang kalong kumta kalong kumli ndai ni ngila sim ya ka kom tho ba kan long tik tang halor ki jing shisha ka bomon ka ik bagi tho hangni ni list ni ka de ka bangi da don ya ki kot isla mo kamre ko ong bala mudur kumta ne la kumni utai ke kani ke jitho along maso ba kani kan ïarap ru ya ki bos sokal India ya ko bos sokal Meghalaya ya di council ya ki nu ki hima ru bakin sofu ba okay nadu gini snam wilayah nguni gilti mo te khamtam ba kadon gani ga debate mata ha je bendri mo ba jing pynbeit pun kani ka tai ngasim ba lesi wat hangni kilaban mentoy ni kita ki jing ya bu kot bo sla ju bi hangni ti kani kalong ke ba ngia persang hai bor boret bat sei gani ai khmih ru ikni ki no hikai juga Shillong College ni kalong ka phang but suru bat ong ba kani ka jing persang jongi kani ru ka de namar bangi persang ban rakhir ki jing dap san posnam juga jela mo tingilai le hi kani bro halai bor jong ka kot la plat mutasi ka kot ka don ni ti bokwa ban shim ban khet ka don hapo Khasi book agency hapo khat but hapo ka new book center hapo laim khra itu asli ki jaga kita ni kot di ngim shimla shon buntali de first come first serve to la ni siapet pat la ka lut ka kot ni sapen mi ni sapen shusho di hakawe yang kalau ko IP bene katu ko bangi tho ban kongru kala shimpor hi kumba arsnam laisnam masuki hapelang lu ni jipso ditar with evidences mo kala shimpor alaisnam
nangta kani ka kot ka bagi thok menta pat kalong hak por kalong ti Pyllait yu ni la phone ni Dr. Professor Rani don mobile nga don chini te don ka internet ka teknologi ka ïarap ingi ban pen step ya kani jing thok no dan re kani kanti tinggal apply ka hard copy ya bagi mentoi ki institutions ki colleges ki university ya dia kot kan batai mentan ni principal ro mo ni batai mentan ba pi han ni po jala me khlia jui dai ni haban chimi garai mo shwa san pho ngim chimdon de council dai kawan hadin san pho la tha constitution te nga tengah don tak ada wadau ba kat bompat pynbeit ya ka kat bompat pynbeit ya ka jingete apa dengan India bagi Khasi states ka jing pynbeit put ka longbeit ka constitutional arrangement apa dengan Assam and Meghalaya kita di kejela Assam Meghalaya mereka Khasi states pan kidon kam la ka jong ka pynbeit kidon kam la ka jong ka pynbeit tu song hakita ki mo hakita ki bor punya kulu gia pynbeit gani ndai hangai te la da phim namare ka Meghalaya la kan thup langi ki Khasi states de la da phim tip Khasi state udon hangnu de phim pynbeit put kulu de la da pipuli ya ka first schedule ka pala pass how khat khandai spa sanpho ka constitution ka bankong da pipei ka tu ka don ba ka united ka tribal areas ka kentup ya ki Khasi states da tho shine de mentah ha pi pynbeit put Assam pi di benda shai kedar ta Khasi state di mun te hoi kami je kran pin kran ni Khasi state kumbangi perut mengi nadu sedang na pin kran ni Khasi states uba nadu senam sanpho nama aspas nam kejinya pareng dai ula pen kidon ki hima ula dakhor ula penjadut ula penjadar mo de ngado banga kesanat mo ming lupa kita kadang kesanat jam usim nong mensam kesanat ke ai dau usim bilang mo ke headquarter de hab buku itu kena principal tani kundet de kata